Evo debisi radyoyu dengi geldiben. شنوندگان رادیو دنگ گلدن باش کودارین هجای رو 24 سبات 2024 شمیل بروکسل ساعت 14 لآمده 16 کودارین هجا منوچه نو روزه پیشکش بکن دم آزادی ری برابر. ناد و حمله دا دنگاوا یکمین مرد کنه بیجی سرکت. آمین سروی بنگاوا بنگاون دیگه لازمه بپیشکسته. وجی چالاکی چدبن لازمه دوام دا گارتن چد. او چالاکی که حتی نه دم پیشکستن دا اگر گارتن چنه بی او حمله زیده انجام ناده. Halbuki Almanca hamle çi bi lazım daim hamle bexurt kirin ne peşxistin. بله پارێزەرن ڕێبەراپۆ گوتن نەچوونە سیپیتی ji بۆ ئیمرالیە نایە قبولکردن ڕێبەراپۆ ji 15 سبات 1990 نوڤر ve li girava îmraliyê girtiye herîdawî jî 25 adarê bi birayê xwe Mehmet Öcalan re 5 deqeyan bi telefonê axivî ji wê demê ve pêre tutekiliyek nehatiye danîn. Têra gandin ku saziya pêşî lêgirtina îşkence sîpîtî navbera 13 Sibatê serdana Tirkiye kiriye. Lê tevî bank hewildan û daxwazan hemûyan jî serdana girêva îmraliyê nekiriye. Li ser mijarê Bûrûya Hiqûqa Sed Salê daxuyaniyek de wiha got. Wekî tê fêmkirin heyeta sîpîtî demekê dirêj li Tirkiye maye li hevdîtin bu muwekîlên me Birêz Abdullah Öcalan, Veysî Aktaş, Hamîlî Yıldırım û Ömer Hayrî Kona re nekiriye. Mîna carên berê tenê derheqê muwekîlên me de birayedana re têkildarî peywendiyên wan ên bi derve re axiviye. Bûrûya Hiqûqa Sed Salê dibêje ev nêzîkatiya sîpîtî ne li gorî peywîra wê ya pêşîgirtina li îşkenceyê ye. Têkiliya muwekîlên me bi derve re bi temamî hatiye qutkirin. Cezayên disiplînê yên derqanûnî bawekê sîstematîk têne dayîn. Hemû mercên înfazî û peyvajiyên darazê ji lêkolîn û venêrîna parêzeran re hatine girtin. Mafê parastinê li îmraliyê ji holê hatiye rakirin. Derewşekê wiha de neçûna sîpîtiya îmraliyê nabet ku were qebûl kirin. Daxuyîniya Bûrûya Hiqûqa Sed Salê wiha didome. Komîteya Mafê Mirvan Anetewê Nekbûyî gotibû divê girtiyên li îmraliyê tavilê bi parêzerên xwe re karibin hevdîtinê bikin. Dewleta Tirk ev sala ku nîve ev biryar bi cih neaniye. Me gelek caran daxwaz ji sîpîtî kir ku li îmraliyê yekser çavderî û lêkolînê bike. Lê dîsa jî sîpîtiyê serdana îmraliyê nekir. Vê rewşê fikarên domandina rewşê îşkence û mercên der hukukiyên li îmraliyê zêdetir kirin nabe sîpîtî li gorî nêrîna dewletê tev bigere. Divê sîpîtî tavilê tespît û çavderiyên xwe birayê giştî re parve bike. Belê pedekê hêzên xwe li cihên gerîla bi cih dike. Pedekê dibin navê artêşa Iraqê de xwe bi cih dike. Sevketa leşkeriya ji bo herêmên gerîla dibin navê yekînên parastina sînor a Iraqê de çê dibin. Ev sevkiyat piştî hevdîtinê navbera dewleta Tirk hikûmeta Iraqê û pedekê de çêbûn. Herî dawî serokê Hecdî Şabî Fatih El Feyat li gel heyeta xwe li Ankarê bi wezîrê karê derveyê dewleta Tirk Hakan Fidan re hevdîtin kir. Tevgera çê dibe nîşan dide. Sevkiyat tevgera leşkerî de encama van hevdîtinan de çê dibe. Gelek hêz dibe navê yekînên parastina sînor de li herêmên gerîla bi taybetî li Duhok û Şêla dizê bi cih bûne. Ev hêz hêzên Gulan û parastin û zêrevaniyê ne ku girêdayî Mesrûr Barzanî ne. Derbarê mijarê de herî dawî dîmenek di ragihandinê de derket. Dîmen yê sevkiyata leşkeriye. Dema ji gundê Sîtayê girêdayî herêma Şêla dizê û ji herêma Rêkanê re sevkiyeta leşkerî tê kirin. Yek ji endamên pedeke diçe gundê Sîtayê û bi telefona xwe dîmenên sevkiyatê digire. Ji dîmen diyar dibe hêzên girêdayî pedeke li ser navê yekînên parastina sînor a Iraqê derbasî herêma ku ji alî leşkerên dewleta Tirk ve hatine dagirkirin dibin. Dîsa tê dîtin
هێزên girêdayê pedekê bi pêşengiya leşkerên Tirk li Herêmê hatine bicihkirin. Endamekî pedekê dibêje de biçe askerekî Tirk bi ser bikeve di çerçeve sevkiyata leşkerî de ku bi rojane dewam dike her çend gundê serzêriyê dihûkê were rojevê jî tê zanin yek ji herêmên jê re zêde sevkiyat tê kirin herêma Şêla Dizî. Pedeke bi kiryar û polîtîkên xwe bi dewleta Tirk re Sibaroja Başûr Kurdistanê û gelê Başûr Kurdistanê dixin nava tehlûkeyekê mezin rewşa derdikeve holê di nava gel de dibe sedema aciziyekê mezin. Şidari vallahi kutu çilade peşkoya. Yallah Türk bastar kavday. Yallah kaçıp Türk basabene Türk. Ve kaçıp Türk kon. Bivên û çêşemberê xwe bidin Swîsre li Cenevreê bi sernavê li cîhanê û Tirkiye girtiyên siyasî konferans tê li darxistin. Di çerçeve pengava ji rêber apora azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya demokratîk ya dehêcotmehê dest pê kir li bajêrê Cenevreyê Swîsre bi sernavê li cîhanê û Tirkiye girtiyên siyasî konferans pêk hat. Konferans li înî mayîl azanînga Cenevre pêk tê kesên pirsgir weke axaftvan beşdar dibin. Di sê rûniştinan de wê sernavên cuda panel bê li darxistin. Endama Komeleya Xwendekarên Kurd azanîngeha Cenevê hêlîn salam axaftina vekirinê kir û xwest konferans bibe vesîleya hukuk û adaletê. Di heman demê de piştî axaftina vekirinê panelek pêk hat. Moderatoriya wê jî parêzvana mafê mirovan a Swîsrê Elizabeth Dekrey Warner kir. Yek ji endamê beriya Komîteya Pêşîgirtina li îşkenceya Spîtî pisporê tiba adlî hukuknaz Jean-Pierre jî qala girtîgehên li Tirkiye kir. Jean-Pierre got wî şahidî ji dema rojiyên mirinê û grêvên birçîbûnê yên li girtîgehên Tirkiye re kiriye. Destnîşan kir ku helbesta hikûmeta wê demê ya li dijî girtiyan pir giran bû wiha got. Girtiyên siyasî li girtîgehan rûbirûyê cudakarî dimînin. Parêzvana mafê mirovan a Swîsreyê Elizabeth Dekrey jî got rejima lewaz û totalîter a Tirkiye Birêz Abdullah Öcalan dike hedef. Ji bo azadiya wî herkes dikare tiştekê bike. Divê ji ber şert û mercên li Tirkiye tenê zext li hikûmeta Tirkiye neyê kirin. Lazim e zext li hikûmetên Ewropayê jî were kirin. Diwarê ekonomîk de têkiliya xwe bi Tirkiye re dewam nekin. Ji parêzerên Baroya Brükselê Can Ferman jî got biborînên Can Ferman jî balkişan ser rewşa girtiyên siyasiyên li cîhanê wiha got. Bi pênasiyê giştî girtiyên siyasî weke yên ku ji otorîteyê heyî cuda difikirin li dijî wan têkoşîn têne nasandin. Girtiyên siyasî tevî şert û mercên giran jî li girtîgehan rêxistimûna xwe didomînin. Ev mînaka vê herî baş jî li girtîgehên Tirkiye dibînin. Tevî şert û mercên giran ê li girtîgehên bi tîpa fe girtiyên siyasî xwe bi rêxistin dikin. Bi taybetî girtiyên siyasiyên Kurd konferans bi axaftinan dewam dike. Belem nacibere xwebdin xebatên hilbijartina Sûyekê Adarê hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan got Birêz Abdullah Öcalan îradê bi milyûnan e tecrîtê rakin. Hevserokê Dem Partî gera xwe li herêma Botanê didomîne. Piştî Elkê û Qelebanê li navenda Şirnexê tevlî hevdîtina gel bû. Namzetên hev şeredariyê Bêrîvan Kutlu û Turan Saltan jî pêşî xitabê gel kirin. Namzetan got wê xelkê Şirnexê şeredariya xwe ji dizan bigire û xwe birêve bibe. Tuncer Bakırhan jî axivî û wiha got. Di hilbijartinên 2019 de AKP bi hîle û sextekariyan şeredariya Şirnexê desteser kir. Ji wê rojê ve ji dervê dizî û rantîtû duşt ji gel re nekirin. Di Sûyekê Adarê de divê em van dizan rêkin qesra Enqerê. Şeredariyê em ê carekê din bikin mala gel. Ji niha de em seferberiyê radigînin. Tuncer Bakırhan Gefên serokê rejima faşîst Erdogan li dijî Rojavayê Kurdistanê jî bi wê xist û vê peyamê da. Ev 3 salin li ser Birêz Abdullah Öcalan tecrîtê ferz dikin. Bi şerê li dijî Kurd û tecrîtê tu encam nayê girtin. Ji bo pirsgirêka Kurd bireyên demokratîk werin çareserkirin Birêz Öcalan aktörî serêkê ye. Ew îradê bi milyûnan e divê hûn vê îradê esas bigirin û tecrîtê rakin. Lalîdin piştî hevdîtina hevserok û gel Polîsên Dewleta
Atatürk erişi gelgir. Hevşeradari Hezekh Muratşen Ecihevi hate dagir kirin. Cuane Dem Parti Vahap Admış, Zennur İlmez, Hüseyin İlmez, Fırat İke u Ahmet Kaplan hatın müçaf kirin. Bibin uçejem bere xwabizin Başûrê Kurdistanê mamoste û karmendên Başûrê Kurdistanê biryarên Dadgeha Federal a Iraqê derbarê hikûmet da herêm de gotûbêj kirin. Mamoste û karmenda gotin ji encamên biryarên Dadgeha Federal hikûmet da Başûrê Kurdistanê bipirse. حکوومەتی هەرێمی کوردستان گوێگر نەبوو گوێی نەگر بۆ داواکردنی مافی مامۆستایان کە ئەمە شوای لە مامۆستایان و فەرمانبەرەر کرد کە پەنا بۆ دادگای فەدراڵی بەرن ئەمە لە داهاتوودا مەترسیەکی گەورە لۆسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان و موچەخۆران دروست دەکات کۆباڵی ئەم مەترسیەش ئێمە وەکو فەرمانبەران دەیخێنە ئەستۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەرپرسیارەتەکەشی لە ئەستۆی ئەواندا دەبێت لەگەڵ حکوومەتێک تێکەوتوین کە لەگەڵ ڕێزم کەڕ و گوێ بۆ هیچ داواکاریەک ناکرێت و تەنیا ئەو شتانەی دەبێت کە خۆی جێبەجێ دەکات لە کاتێکدا حکوومەتی هاوڵاتیە هاوڵاتی دەبێت بیبا بەڕێەوە کە دوو ڕۆژی داهاتوو لە ڕۆژانی داهاتوودا هەڵبژارتنە ئەم کاتە بە چاوەڕوویەک دێن داوای دەنگ لە مامۆستایان و لە فەرمانبەران و لە هاوڵاتی دەکەن ئێمە داوا لە حکوومەتی هەرێم دەکەین کە بێداچوونەوە بەخۆیدا بکات و بۆ ئەوەی فەرمانبەران چیکە پەنانە بەنە بەر دادگای فیدراڵی یان بۆ حکوومەتی عێراقی کە ئێمە هەتا ئێستاش بە دوژمنی خۆمان زانیوە داوا دەکەین گوێ بۆ فەرمانبەران و مامۆستایان بگرێت ئەوەی ئێستا لە عێراق کرا پێما پێویست بوو سەرۆکاتی و ئەنجومەنی وەزیران بەرپرسیارانە هاتبات بە وەڵامی داواکاریەکانی مامۆستایان بە میلاک و وانە بێژەوە هەروە سەرجەم چیر توێژەکانی دابایەوە گرفتەکانی چارەسەر کردبان و تا چەند دەتوانێت گرفتەکان چارەسەرکە ڕاستە و خۆ مامەڵی کردبا لەسەر گرفتەکانی مامۆستان نەک ئێمە چاوەڕێی بڕیارەکانی دادرای فدراڵی یا هەر لایەنێکی تر لە بەغدابین بۆ ئەوە شەرمەزاریەکی گەورەیە بۆ دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان و ئێمە چاوەڕێ دەکەین دەسەڵاتداران لە هەرێمی کوردستان بە زووی بێنە وەڵام. بله گودارین هیجا هلبت همه بلتن خواب بردوام بکن ام نهاجی بری خواب بدن خباتین هشتی آداره تیجا پلانسازی هشتی آداره اشکره کرد تفگر جنین آزاد تیجا و ای سال چالکین هشتی آداره بدروشما بجن جان آزادی را بر به هشتی آداره ولی در بخه درباره چالکیان دا تیجا داخونیک دا وها گود ایرو لئله و ایزمیره به مشکی گرسی ستارت خباتین هشتی آداره ورندانی وی لحمو باجار ستارت خباتین هشتی آداره جرای گشتیره ورن اشکره کرن روژا اینه لآمد ایله قوسه جزیروان و مرسینه میتینگ بین دارخستن نه آداره پلاتفورما جنین انقره را میتینگ ده پیکوره لدپیا خارپتی لقرس ایدیر آگری جورمک درس میجی هفدیتنه جنان بچبل لإزمیر استانبول مرسین ادنه دیلوک انقره مانیسا آیدن کوجیلی آنتالیو حتی ایجی مشا شوی یا فمینیست دیواره لدارخستن تیجاجی دیورنگی خود تولی مشا شوی ببه لچولک بتلیس آگری ارزروم وان ایدیر قرس اردغان جورمک موش رحا دیلوک سمسور مرش درسم اله سر شرنخ آمد ملتی ادنه مرسین عثمانی آیدن مانیسا İzmir Antalya Yalova Gebze Bursa و İstanbul eji şahiyen jinan de beyne darxastin ve gelek nafça gundan jihevditne jinan de verin organize kirin de nava haftaya 8 adari de پانل سمینر برنامه پرورده برنامه گوداریکنا موزیکی اوشانا دی بین آماده کردن لکولانا استارتین 8 آداری ورندانی بروشورین 8 آداری دی لتاخان بین بلاف کردن و جیبینین تاخان بین چکردن جبو پشتوانی بگرتین سیاسیین جنرژی برنامه جدا بین آماده کردن سردان دایکین گرتیان این کوچالاکی نوبت عدالت دومینین دی بین کردن لبریان هلبجارت نجی درباره هلبجارتون رهبری باشران دا جیبینین جنان بین دارخ تجاوی حتی اشتعادری هر قاده برنگی جن هر قاده دی برنگی جن بخاملینه چالاکیان لدار بخوته بکشه تجاوی گوت و
ببن تایک پوراژنه کل ایران هاتنه داربه کرن اکو جبو آزادی لبرخوادانه وهادم کرد امل دیجی پولیتیکن شر تایبت هر دناوا برخوادانه دبن لقادا نامزدین گرتین جن ال دیجی تجدید جبو آزادی فیزیکا ربر عبدالله جلان او جبو چارەسەریya پرسا کرد گریوا برچبونه دنه بین زمان داخوازن چالاکوانن عدالت نوبت عدالت لدیجی به حقوقی و حقی هاتنه دست پیکرین و بیشن وکی تیجا لدیجی شرک و جهل اقتدار مر و هاتنه دست پیکرین بجنین فلسطینی اوکراینی ایرانی افغان افریقی بلوچی و ارمنی را دناوا پشتوانی دبن ببونه هشت آدره اما خطا نتوا پرست پاشور و اول پرست فاشیست تشیر بکن و تکوشنا خویل همبری و ذهنیت جاره که دن درخم پیش دبیجن جن جیان آزادی بلنبر خوابدن باتمان تیجا بمشک ستارت هشت آدره لکردستان لباجر الهدا البته من دبلتنا خود دروژن پیش دچی بر خوابدن قادان چالاکن هشتی آدری بواره پار بکن هاجی به نوچن بر خوابدن روجاوی کردستان پلاتفرما رخصنو تفگرجنان ام باکور روشلات سوریجی به داخوینه که استارتا چالاکن هشتی آدری دا داخوینه لپارکا 4 نیسانی لباجر حسکی به بشتاریا ریوبر و اندام رخصنه جنان پیکات چالاکن ای سال دی به دروشما به وینا جنا آزاد ام سیاست انقرکرین داگیرکری و تجدید تک ببن بین لدار خستن بردفکا کنگرس ریحان لوکو برنامه چالاکین هشتی آدره اشکره کر و بانگا بشتاریا لچالاکین روژا جنان کر تکوشی نامه جنا آزاد جدیرو که کفنار حیا روژا ایرو بین ورد دومه جروزا لوکسامبورگ حیا ساکینه جانسز جارین میرکان حیا ریحان شویش جیوسرا درویش حیا زلال زاگروس و سورخوین درسم تکوشین بردوام دکه ده شخص ری حوالی می دوزه ده ام همو شهیدان ببیرتینن و دوز اخوا دوباره دکن و سوز اخوا دوباره دکن که ام حسرت و ارمان جوان یا آزادی بجه بینن تواهی باجار برنگ جن بین خملاندن و سلوگانا کامپانیا لپیشی هر باجاره کی به بلند کرن جوینن گرسایی جگل را لسر مجاری تکوشین جن بیلدار خستن سمینر لتواهی گند و تاخان و سازیان بداین و دیک و دوی آداره ده فستیوال جن به پیشنگتی هلال زیرین و دسته چان وره دست بکرن پیشنگه هاوی نیان و لکوبانه بوکرن سردانا شهیدلکان دچاری آداره ده لحر باجاری بکرن مو ورن وی خستن پانلین اونلاین بری خستن جنان جداره و بچکرن سردانا گند جنوار بچکرن گل آنجیدار لحاجزین آسایش ام به بلافکرن جهوالین جن را پیشنگه هاوینین هوالین شهید و داناسینا کرد لسر جیان آوان و وره ارگانیزه کرن جعالی مجلس جن پیده سمینرین دیالوگ ده استا سوریه ده و بیل دار خستن کوم خبات دسیسیه آداره ده لکوبانه عین عیسا کانتونا حسکی قامشلو و رقایه و بینا لدار خستن پروردین میران ده هر باجارکی ده لسر سی روژان و بیمشاندن بروشور و به بلافکرن لسر داناسینا وی روژه دسیسیه آداره ده و مشکمزن لرقا بناوه کوماجینین سنوبیا بیل دار خستن دروجه هشت آداره ده و لکانتونا قامشلو حسکه کوبانه شهبا حلب باشور لبنان و اوروپا بمشین مزن بر بقادا میتینگ بهرکن کامپانیا اکولوژیک و بردوام بکه کامپانیا هشتگه و به دست بکرن ده هفته آداره ده
bi pêşengtiya jinên Sûrî de wê meşek bêl darxistin. Komxebat bi pêşengtiya Meclisa Jinên Sûrî wê bêl darxistin. Platforma rêxistin û tevgerên jinan yê Bakur û Jilatê Sûrî hesekê 24 Şibata 2024. Jin jiyan Azadî, jin jiyan, azadî. Beli Nurten Karagözcü gut sibel esen yurtê meşa azadiye devere li darxistin em gel ve dixwînin meşe. Pengava azadî ji öcena çareserî ji pirsgirêka Kurd re berdewam dike. Di çerçeve pengavê de meşa mezin a azadiyê ji du baskan ve li Bakurê Kurdistanê li baskên Qers û Wanê hêkê sibatê dest pê kir heta 15 sibatê jî ajot. Weke dawama vê meşa azadiyê Dem Partî li Stenbolê میتینگی که دار دخه میتینگ آزادی و دموکراسی 25 سبات انگو سبل قادا سنیورتی تیل دارقستن آمده کاری میتینگ دوام دیگن و حتی حال نافچین استانبول 200,000 بلاوک هاتنه بلاف کرن جبو بشتاری میتینگی لسونه نافچین استانبول و سایت هاتنه آمده کرن خلکی لوان نافچیان و بریا و سایتان و گوهزن قادا میتینگی انداما مجلس پارتی ADP Nurten Karagözgü جبو میتینگ آزادی و دموکراسی بانگا تبلیغونه herkesi kir. Belefet Kurdê jî got îstixbarata Alman gefên standina mafîrûniştinê li Kurdan dixwe û sîxuriyê jî ferz dike. Di daxuyanê de jî ev xal hatin diyarkirin. Kesên ji teşkîlata îstixbarata Alman îdia dike polîsên sivîlin bi gotinên derbarê we de hemû agahî di destê me de hene yan hûnê bi me re bixebitin derbarê saziyên Kurd de hûnê agahiyê bidin yan em ê nehêlin hûn mafîrûniştinê û pasaport tê bistînin yan jî em ê betal bikin gefan dixwin. Gelek caran hinek jinan bi me re hevdîtin kirin û fikarên xwe re gihandin. Hin mirov tirsiyan û ji Almanyê reviyan welatên cuda. Li Leipzigê û derdora wê li hal salê û derdora wê li gelek bajaran bi taybetî tiştên Magdeburgê diqewimin nayê qebûl kirin. Karmendekî jinek a Kurd ji bo rûniştina xwe dirêj bike çû daîreya biyaniyan ve bırakata jor u teslimî jinekî ciwan rayedar û rayedarekî Tirk ê bi navê Hakan Akbulut kir. Hakan Akbulut jî ji wê jêra gotiye em te naz dikin bi me re bixebite ji me re Kurdan deşifre bike em ê bikin ku tu bi hêsanî mafê xwe yê walektîbûnê bistînî. Hakan Akbulut beriya sê rojan jî li Magdeburgê çûbû mala malbatekî Kurd û sîxorî pêşniyarê malbatê kiribû. Şerê taybet û psikolojîk li dijî Kurdan li Tirkiyê de hate kirin li Almanyayê dewam dike. Em bank li rayedarên Alman dikin demil dest vê rewşî rûnî bikin. Em bank li gelê xwe jî dikin. Eger hevdîtinekê wiha bi we re hatibê kirin vêyekî cesaziyê mêyên herî nêz re ragînin û bêyî parêzerên xwe bi van kesan re hevdîtinê nekin. Em ê vê rewşî ragînin dadgerê û heta dawiyê em ê şûbdarê hiqûqî û vê dûzê be. نوچه همه داوی جی درباره کارو خباتین برنامه چاندی ده و همه بری خوابدن بوتانه لسلوپیا خباتین برنامه چاندی دست بیکن البانه شردری سلوپیا یا هدفه خباتین برنامه چاندی دست بیکرن خبات جی بناوه برنامه چاندی تیمه شاندن آتولین گووند اربانه جالی شردری و هاتبو وکرن درس ده خوانده کاران ده چرچوه خباتی ده و کنسر موزیکی بناوه کولکتیف ریتم موزیکی وره لدارخستن برنامه چالاکیان جی ده ساعت 14 لحیوانا دعوتی یا مموزینه پیک وره ماموستو و شاگرتین تولی آتولی بون آخوین و جهر کسی خواستین تولی شاهی هم ببین و بین نوچه جمعاتن داوی بلتن خوب خاطره ودن باشه شنو بیستروجا ما قرصما عربانه قرصما گوونده ما دست بگیر شمل جنیوا مدوی ام هر دم بشنو بگیم اف چندما کری مدوی چندم منج بره نینج بیگیرن
هر دم پیشیما هبد نبدشت چند ما هبونا مایا مدام خواهی در کبینه اگه ثبات حتی نهو 20 روزه و